नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, कर ले। आज अभी हम मौजूद हैं वाइट ब्रिज विल्नियस यूरोप में। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग न केवल स्वस्थ शरीर पाने का सबसे सरल तरीका है, बल्कि इसका नियमित अभ्यास मन और दिमाग को शांत कर वास्तविक सुख प्रदान करता है। ऐसे में योग दिवस के इस खास मौके पर आपको अपनों को नियमित योग कर निरोग काया और मन की शांति पाने के लिए जागरूक कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। Shenda. We are very appreciative and happy to see so many yoga enthusiasts who came here to join the occasion and Granma. Now I invite Excellency Mr. Deveshutam, Ambassador of India, to please come on stage and say a few words about the influence of yoga in our daily lives. Namaskar, Baba Diana. It's my great pleasure to welcome you all to the 10th International Day of Yoga celebrations here in the beautiful city of Vilnius. On behalf of government, people and Embassy of India, I extend a very warm greetings to each one of you. Yoga, which originated almost 5,000 years ago in India, now belongs to whole humanity. It's gift from India to the world. It's now our common global heritage. I will start with giving you very brief and yoga helps to keep our body and mind flexible and agile. The second main element of yoga is breathing, which is one of the most crucial element. When you do mindful and correct way of breathing is very crucial. The third aspect of yoga is meditation, dhyan. Dhyan enables you to self-realize yourself, to know the true nature of the things. Yoga is the ancient system which enables you to attain physical, mental and emotional and spiritual well-being. Almost 10 years Labai dėkojame jogos komandai. Tikimės, kad ir jūs jaučiatės maloniai prasimankštinę, puikiai nusiteikę ir taip pat nusiteikę pereiti prie kultūrinės mūsų renginio dalies. Ir šiandien klasikinės indiškos muzikos pasirodymą jums dovanoja klasikinės indiškos muzikos ansamblis Ananta. Todėl kviečiame muzikantus ant scenos, o jūs visus susirinkusius patogiai įsitaisyti ant savo jogos kilimėlių ir tiesiog pasimėgauti indiškos muzikos harmonija. So thank you so much to the team of Iron Yoga. We hope that you too feel well exercised and in great spirits and ranko žemyn, kojos siauryn. Tadasana. Tadasanai. Vajrasana klūpim ant kulnų arba tarp kulnų. Giliai kvėpuojame. Sukame smakrą link kairio peties. Įkvepiam, iškvepiam prie dešinio. Įkvepiam prie kairio, prie dešinio.
Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Grįžome į centrą. Rotacija. Sukame galvą prieš laikrodžio rodyklę. Įkvepiam. Sukame atgal. Leidžiame žemyn. Iškvepiam. Atgal. Žemyn. Atgal. Žemyn. Atgal. Žemyn. Atgal. Žemyn. Atgal. Žemyn. Sukame galvą. Lėtai grįžti. Leidžiame žemyn. Susiriečiame į kamuoliuką, šašam, kasam. Vienas. Ir kupranugaryje, kas gali. Kartojame kupranugarį, apkabinę klubus. Stumėme pirmyn. 4. 5. Lėtai grįžtame atgal. Leidžiame žemyn. Galime pradžiai sulenkti kojų. Apkabiname kojų. Tiesiame kojas, neatsitraukę nuo jų. Padagas kasam. Iškvėpėme iš nugarinės kūno dalies. Įtampą, sąstą. 1. Atpalaiduojame nugarą ir iškvėpėme. 3. 4. Kojas statome žergtai. Plačiau. Apkabiname kojų čiurklius. One minute, madam. Manoj ji. Labai dėkojame jogos komandai. Tikimės, kad ir jūs jaučiatės maloniai prasimankštinę, puikiai nusiteikę ir taip pat nusiteikę pereiti prie kultūrinės mūsų renginio dalies. Ir šiandien klasikinės indiškos muzikos pasirodymą jums dovanoja klasikinės indiškos muzikos ansamblis. Todėl kviečiame muzikantus ant scenos, o jūs visus susirinkusius patogiai įsitaisyti ant savo jogos kilimėlių ir tiesiog pasimėgauti. Jurgita, sakė iš tavo telefono.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।